na bel ki channel so na zo se na bon on ni pa tunin zong Vannoi Thusoh Chomchom la khom bu an ngai pi tang te Washington in izat in gi na nai zong le Israel sa pai ten rafa mona operation achil ha pi to kilan in mun chom a bom hla kum na amazing un hi Thursday ni sim ko ni hun zong chen na in ni ta gal sa lena kun anakap zi un Palestine mi somnani in thina anato kin hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in US President Joe Biden gi na chu don senzo anei pon hi achi sani ho phabet ma US President Biden in iam ta Israel in Rafah mona operation hi achi ha pi te ule US in government cha supply abol ho su hai pi ding a gi na anani na ban over Wednesday ni ho azong US President pun avel a khauta a anathula kit hi CNN News todo anadon butna US government cha ho milham ho thina api do lo holding a anasei hi het thekha chwa chi sa kum sangni la somni la thum October ha sung a Israel in phola ana hin chil ha pia pat US government cha ho supply su hai a hi na ding thu a US le akine pi Middle East Muslim gam ho ke ka khe thim to lo na sangta do a thu le la ngei lo ta ke kalna zong an pan a hitai Hichihozi jun US Defense Secretary Lloyd Austin in US Senate anga Israel government cha akipi chu pha chom khat ding a su hai hitai tin anapong do in a hi hichi thu so hi achi saphat USN Israel ading a ling lova apandan akigui zop now ironclad a hi ti a anapong do zo uwa ding a US le Israel ki ka athil so masapen chu a hi US he Israel ading a government cha ha samlai pen khat chu hin thamasa channa congress in danka somni lagu billion var approve anabol an hi tu dimun a Israel hin US government cha ho kham tang zongle galgu bol hamas ho su thingte na ding Rafah monahi operation chilha pi tho ding agi lut naw to kilana haptabul a kipat sapai te na to lu pan u an hi tai Saudi Arabia in NEOM nyum tia ki he mailama hupi lopi ta lagunta futuristic city sa ding to gun anei to hlan in hichi hupi sa do na ding a obstacle asu tang thei a helole ke ban na thei ho zo se ipi hezogle su ma hil na achil ha pi dan u thulu nam in hi hichi hupi sa na ding a mailam asuboi the ho pen khat chu gam sung ni pi agam ho ma cheng ho a hi akiti hichi ho su mang na ding a Saudi Arabia vai hom ten letter falls man cha ding a approve abol sauzong an hitai Saudi Lang Crown Prince Mohammed bin Salman in hichi hupi smart city sa do na ding a dangka dollar zanga billion apo do a anamakai an hi ahong ki sa do le mihe million ko vel in chen na anei theding chule hichi hupi hi Vannoi zading a first zero gravity vertical city hinalai din chu hi kar kiti umloading pollution carbon dioxide ti chu hoi thinglo kiti zong hupi a hi ki heloding chu hi thulot khanin asain a hupin a hin hopting mun ho a che mi ho su theng del do na ding a intelligence officer ke heng do in a ki saizin hi hupi hi jang ke line banga ke sim ding a vai meter zani hi ding adung saudan kilometer ja samsegi apha ding hi tu chana hin hupi ki sa hi machal be elo kilometer 2.5 bow ki sado na lai ahin milham sang gupwal hi chi hupin ato kha ding ho zong thlo do na an nei wa chule kothum ti chu al khuraiba sarma le gayer ho zong asu ma u ahitai hi chi kothum ho a chu White tribe ho an na cheng un hi government in gal gut bol nam a akoi kha zong chu a hi Russia in World War II a Germany chung a Gorzo na achan na chung a 79 Victory Day manakin gun Russia hupi Moscow Red Square mana anne uven hi Russia in 79 Victory Day aman to kilhan in Moscow Red Square mana Russian mihon military parade anne un hi hichi military parade him World War II lai a Russia tank minthang T-34 in alamkai in hi Iskander M ballistic missiles S-400 air defenses system le
intercontinental ballistic missile hozong hichi parade na hin mi pi mu thedi in su lang in au min hi ken gun ke manna a Russian President Vladimir Putin in Russia gamsung ven bit na ding in nuclear force ho man sa umzong a hi dan asai in hi leisit chunga gam chom abit na ding in Russia in pan ala zing in hezong le Russia dauna chatlo ho chunga nasazwa ke le thu ding ai achi sani ho sunghwa a gamsung Thusoh Chomchom anytime sa kon ki mu phabem anabe khom ki nuite Union Home Minister le BJP lam Kailen Amit Shah in Manipur boina hi terrorism zi ahipoi tin apung do e The Economic's time to interview anaina a Amit Shah in Manipur a za lanam ka aboina hi terrorism zi ahipoi Manipur a za ni ka a ke them launa hi sim phat ngai a ahin hi chu ke hauna dialect le khala khat ke thim tun empathy mangcha a lampi ngai to ngai a hi tin anasai e Manipura ku kil meitai ka a boina su leba hina ding a alang tu a ke hauna nei ding hi election zole gel ho pena ki nei ding a hi tin zong emisa inasai e in heng Myanmar boina zi in boina ke belamin a hilla hi chi su thip na ding in boulder fencing le free movement regime nungla do ahitai tinzo emisa in saibe e amisa in interview na to say he BJP officer Alexander BJP for India azong oppose obe geldo thaichu Manipur siam le BJP lamkai and balancing in Manipur boina hi Myanmar akon dan lawa hung lut adi aku ki hozi ahitia asejing ahi balancing hi boina sim do a ngo ahi in ahilla amma hin center lamkai hokoma to sim chom dev in Manipur boina hi aga sejing ahi dan mu the hizing e Tuni mama in zong xa dan lawa hung lut mi sanga le zelile somga le sagi Manipur government in Kamjong district nga amando in amho agam uwa nungsor hinading uwa pankela zing ahi ati hichi holo hi achi sa la pa sunga Myanmar buizi a bit na ding hol a Manipur hung zam lut ho hiding in ta sanom e am ho hin Manipur buina hung sim lu zong ta sanom a hi be zing yatin kuki zo lam kai khan in asai e Nikum mate ni symptom a boina ahung kipat apat Manipur ke ni ke sobanga uma ahitai chole tu ni chan a alanga gamgi nga volunteer ho ka aphat tin a ki kapna sing ahi mi zanivarthi a in le lo dal ha sang som gu war uma ahi ningkum August ni sim ko ni ho a parliament a athu sain a amisa in Manipur boina hi Myanmar boizi a ku ki ho dan lowa Manipur a ahung ki tolu zi uwa meitei ho amon thailo zi uwa ki pan ahi chule Manipur High Court in meitei TST demand recommend bolding a state government to pay neizi ahi ti a anasai ahi alang khan akum khat version Manipur boina asozing wang a India Prime Minister Narendra Modi in Manipur avillozi le boina so thiplowa akoiji a opposition congress on government aning su jing u hi achi sa main simget ni ho a CRPF personnel lensat silhau in meitei himlam kiloi khom ho khona bolgim na atona to ki Community on Tribal Unity Kangpo Pihon Center Security Forces adia Center Reserve Police Forces CRPF on meitei himlam kiloi khom ho akona bitna anei na ding un gel kho na in center government adia Home Minister in velha na hinei ding in nge na thopon hinei un hi Security Force hozi in zong meitei himlam kiloi khom ho VBIZ terrorist khutna bitna anei lo zi un main simget nin state government Bible dan chunga alung thelo na thu him phong un hi meitei VBIZ hon Manipur Chief Minister to satna a achi salha a naran saina mun a CRPF ho and bus abol u ehin min pa u security force hoding a bitna lodan zong ata alang un hi hito kilhon in May ni simke 2024 nin CRPF personnel linsat sitlo makhan mun a posting chu meitei militants le arambai tengor hon buffer zones jana nei lo a Santipur kangla ton bi mun a analam tin uwa mawona
anay uzong ahin min paun ahi hitabang ahi in Central Security Force wan phataa ato ading dolo ato thaina ding un state sunga political influence ho akon kang setting state force ho akon may pum ki gumang ho nungla do ading chule Phaichamgam police station somloko ho hopsung a AFSPA Armed Forces Special Power Act hi impose bolding tin Information and Publicity Committee on Tribal Unity kangpo pi akon to putun ahin say in hi Center in India le Myanmar gamgi a topper fencing balding atile free movement regime FMR nungla do ding atihin Mizoram ato kha loading a kinep pidan Mizoram Chief Minister Laldu Homa in Joro Lomkai ho an het sa e Mizoram Chief Minister in Joro Lomkai ho anap kimupi in awlung ding May ni sim somlagup ni a FMR kisubele boulder fencing ki bol guzia Joro makain a rally ki gung thu anasai khom uve FMR kinungla do thule boulder fencing thu hi Prime Minister Narendra Modi la Union Home Minister Amit Shah kom a amma ta in anasai a hichi ho hi Mizoram a chi sa loading a nge na ananai hidan Joro Lomkai ho an het sa e chule Prime Minister le Home Minister in ange anahi asan pi dia ikinep dan tunin anapong do ikin e Mizoram le Myanmar gamgi hi kilometer zanga le som asaw hi tua Myanmar buizia Twin State akun Mizoram ahungal zam hi mi sang som thum le sang livar ahi Center in FMR anungla do dai lozi le border fencing balding ati lunglhei lo san a Joro imme ni sim som logup ni kho a rally thupi ta Mizoram Myanmar border zuia zokhau thar le vaphai a agon u ahi Joro le CSO dangdang in hichi border fencing le FMR kisu bei hin India Mizoram le Myanmar a cheng so pi ho ka ki chot na asu boiding ahi tia daimona thu anapondo sa u ahi chule Mizoram Assembly in Zong Tukum February ni simsom ni lege ni a boulder fencing le FMR ki su bei daimona a resolution khat ana pass u ahi Manipur Chief Minister embarrassing in achi sani hosung in meitei numei chapangkha fon in akina api in hawatin a hausin hi thulu saidan in Bisnupur district a nithong hong a meitei numei chapangkhanin Manipur Chief Minister hi Brinda Thaunauzam hi sa taute Manipur a khelna ahong umding dei a umwat e politician ho drugs business bo atam zo ahive hizia ahi Manipur ki hu zoglo hi ti a pure message athal hi Manipur Chief Minister in hichi chapang nu hi phone abol a hausin hi akihonal han voice recording social media athang de zin in hi dunia di in thuso chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon mang phal chebe